Anda mandun sham kosnyak malia nong ruashne kanwar online TV an walle shang ka walbadak ka pai wero wankin dangro widi jandang ro widi diech to kon ka lari ki ripone to be konkeling ka kwidoran ka Gambela kana kwi doran ka sa Sudan banen kon lat ko din gwasme bu kon linkel ka dob dande kon lingaja timu goro gwasme no bana linkel kenyam ano kan konwo kara reality don jiram jedit kan online TV channel support the channel goro no jin bi nyogane ko kende donc kija ka bi goro ba bi char bi jato bi la comment committee mi bari be shamala shi be kiji leran yam ban ling ano da la reminding ken konwe kamandana to gre doran ka Gambela bana rache ka kwi Dr. Yang Machar ko de konti ga ngeng murung ano ngumi ci tuok ano ka Dr. Machar gwasen do ka jeten bana report me bana jeling bana kula we ka breaking news nitin ko kina kono to re doran wo kono go ba gon ko ndial dio janu tele korek jo me ci kon ndial ngaji no Dr. Yang Machar ngai kon ndiale yene cha yene ka chaka jeka right now chideman ngai kona kelin kona ni chiang ci jojo gwanu Dr. Machar chaje de kon larno chaje jako ramimo mishikur cheje tok rai weekend nasir you know ke reporten dongde yene kulin gwaseme ramme dane shirwach you know ki ramadan ci Dr. Machar ci jogwan me bokule nyaka ye kelen tama agor jeno biati ga ngide ki ngum lerode you know shikume kirme yadit men look Dr. Machar no shike ramadan la nen ki witness shikenetich no ki charge tich en ramadan la nen chala do wonena shikume spele mayo kenen nor wayami charo dien mat alo let ken kel kata dana shiken Dr. Machar kana gwan keje gwasan lo ko luktin ray wiki juba ka freedom all joja gwan wonena chala do shikume morwaike Dr. Yang Machar kana kume ki de ko lara nuer wai ami ne kon dial bom ti la ga nuer teje gwaj ke de ne SSPDF chala no ken isi ken coordinated attack ci ken carried out ray week nasser cha jo mo cha jala de ken ka jo chala gwaseme no wa ramadan en ci roj kim ramadan ku kon lingen tama kim en ci testimony de top jala de wonena e wa Dr. Machar take communication can nuer wayami before I can core can network you know ramadan ci roj again third prosecution witness ramadiodian you know ajani cin kana sere dane ci reke toktin ci reng Machar la kuma spela mayo can nuer wayami wa ci ken roj ko ba de ni tentere which ko yara dio ba ka dil dak of course tel roñ mishala de la ke kwi ko de ko lare evident ki etinyu de gwan wo ci Dr. Machar ken no wai ami cha coordinated attack cha jalat ko jen jodan na don di yeneling ngai kon yalla no gorge jelong no Reng Machar ken je kware ken ga dang baro ko interete jen tinde ga rete jen kel gorge jeno ken de ga tie up ke de kelling ke any rega ci tuogo ko da kula te ko gwami yan ka ku mi kirmi yadit but telewe ramadan cha men cha ti poinde chala ro cha jogo no ku jele lingidi you know a genete ka gat nyiman wala gat ngugo de mishilar no ci Reng Machar no ci ko ken no wai ami ci ga dole no bi ador shal ko mo wu yara diu bi aje daki garrison entre weekend nasser so jo me mi kan la no en luga me je luga jen dogude kelen sorry je luga jen dang dogude rodian no kay special coordinating ka kwi Dr. Machar ka ta kore dana ci to of course en coordinating me ngai kon yala no tele tuong mititin tare ke liu ekaj so gor jeno beje skip na mo be lo ben ke some detail to biali chana ku bere do aran ka Gambela
Dio je kon dial we all aware kamanan chi tuok ka doran ka Gambela. Kore chi tuok na pan ka ja chere me chi kon dial ling me chi tuok aware gwade sha nuer ber sep cha ja maktin ber ki anyak rebel chi kon dial nen chi koro mo che wene ka me pane chi tuok me chi kon dial ling are koro mo che tega list ka che tega bot dit an kenyam de ne dial kon ti la ganwere tin cha tegen cha je tup de ne dial content our family re duaran de ga jogono ti diality ti let kon ka ti no o bana doran bana je lok no ramimo michi yere bat ka cha na ga ber chana ro dan kap ko bom charan kap la kel ti diality ke listen ni re duaran ku gwan jeng ni ki ramimo mugoro bada kon miken kono kon wo la damage mi di la ja nong re duaran la kon right ni siang no ken berati tel mo gwa mo gor ken obi ken let ka kon den obi ka kon ne ka kon majority ka Gambela baden yet ko kon ke milio kon tet ka dien ka tel mo la kon a let bo mi la major yo mi shi kon ne ga yo balo la ne mal bi dial bu ju to kon dere mo bi dial bu ju ata dai no tel mi bile wewe so de kon jogo no net yeken bas ani I'm sending my condolence ka families relative kan nuer nation keliu kire duaran ka Gambela wona kan nuer dial ano riemen chilon achila bang ala duor mi mo mi dong de kon mi gwade kon let ke je de no bi kon liu ka baje forget run ate ka course ko liu kon ka lot cheng na magang kon ro dano ne ko kan nuer kan kor kan makap re duar ka Gambela la kap wona ka kor kan nuer kan kor kan je makap be je kap ber ka kerun diality no la bene ber be kon ba mak ba kon nek and then after that be ko lo jok ba lo la ne mal ba je pal the federal government ba benial ba na be ka benek bane so an wale chirik tu ngwan chi ko tuok ka jen chang wal badda ka pai wero ron kin dang ro jan dang ro de diech ban mande kon kula lar jene ane kon diala kon nan shi kume mala kume Ethiopia che bere wi ka Gambela lo shikan delar no shikan ngot chikan ga kan ne pan ke pan ga je shinetin kontin la ji federal no shaka kamlong kume marwai ke galwaron kan shek bar shal kalimitu so kan iten kontin dong te rei wejen tama tel report me shanung anetin kontin la kwar kon dong de kon kular no ci kwar kon ci garaje ne re dwaran ka Gambela tel mi kana lat the only thing andana chala de ken ka media dien media dan la kana writing ci kala de no ne sha federal government chaje kam bom ko ba jal re we ka Gambela kelo dio jen o shiare nyal shianen re nyal di dan chala do chicken yadik chicken no ki makele kya chicken makele kya ken no re which allow become peace and security become a restore no kala ken no e kep keneten konen cha kor cha je tu re wi ka Gambela but ku kon ku je no kenete kon kwala kep ka ngane kenete kon na ka kon kare duar no ki ka ku je mi kenete kon to ko kon kor me tuoga kan wer kan ka we bi kana bi kan connect be ni kan bar kan kon na ka kon so na me ke lew mo watara waje gor de guje no to kon ka chuong gone dial ko kan kon dor man start kan kon man tok abana kurban je kulo tok abana ber bana ko nek ber kan la be yo bi ko kon bu daj ma bi ko connect special la to ka rodien ter mangani ke tar mangos borien to tin ke bi ko kon yal wijen bi ko kon ber ka pin so jen do bana liu kon ka jenon michi kon o correspond yo kon were lo de ko dan gang and then ba kon yo ka mi ta ko kon jok ko jo kon o chwa ka jeno shi kon tung dus listen wenamo telemi shi kon lat shi bari ping mu di long shi kana bat ka kon ka run diality so ku je mo men ci tuogon walle shi nuari sharen ka bom chere mangai kon no chang tel magang naru din ke je kon ne kon la gan were ka kon tintere kuma ka dio jalwan kan pa dia na laken bad ne de kon la civilian tele mo gwa mi jel ka ke de kon larno tele mech tele ko kume Gambel doran mi teke kume de le kwini doran shal ka mo itang
man dana tin wer te gatin to ku meten pan ba do no jene open lon ko ngai kono no take access ken wer village ka take access no ken yak village so mete ko mo dong de wer jalat da la jen wena mi dong de ren ganga je ko gwa mi te ku me de wo ku ma la ben jere re ka rware ko smerek jen do badan de tin so cha kon ku lar ma si jene ne man cha jak chala no na ramimo me dong te du na me der lat gore jeno bro de kap chonga mas ko na ne de pai benti ne de long te ga gambela der we ne ko dong ba de ji kap ko dong run cha ji bulwang ka mo loin ka ji ne de kon la ne de bom bom ko ngai kon te kon to no re kon la pel kan content mi cha ji kap ke cha ji moy karek of course te ram kap ko lora bang mi te le evident te George but mi cha ji kap da jo je gwan wo dong ba ji gor no ba moy karek again chit kari pore chala rote ga tang gan wer ya kebo chela police ni kine den kon dong ngai kon no de kon gang dong me ay jege jeli ga mai ke jiran kuma ba ji kap but kaber teram kap ke aywa ko ne de kon tin dong na ga kon no ke police ni bar ajan ta dan ngai kon eje so right now me le ro de jenene gore jeno de kon dial te ngai ko en gambela doran la tok but mena ka kon gore jeno de koran unite jela ko re kwide longare chana men jal kel chana men kap kor bare ma welke atig mo balat so I was talking to Tanat ni chene kon la ber la gor online do mi ran chi gor message ki gor message biga jogo no ngum nek yene keja ken tele ka tar tele ka do la kan la ro to sha dora ka ku ba sha janang sia dor ko dial sia kamach yen ki yero refugees ala tele tar mi de kularno ken ne ken wari ke kuje me ken na me ke kwina me kenene anyok within gambela government ba ken ji government ken den ko nong de kule tije no mete ke mun bar me sha mach de kule benial but point kuma ka gambel chaken kwinyo what is going on ano mun yen terga mo ber so ana bar men right yen jabe be lari no men ter ne ya kwimon menter na ye cha dora cha jamach telum do dien so chen ye teje no e menene bi anak do bi aje pele yen ber da joken yen no na me cha so Sudanese of jimi cha ka woch ka cha rudun mo wo munda no kan ber to kong no mon gwaseme we kan lel gan wala no ite ka of jiti chi mun che kan no mo jen china kula gayo mi cha address ka kuma ba ko na la na teje no okay right now yen chaji address re kuma ka an wote ka mundun mi shamaj okay mando dien nabo la be yen chi ana bo per ga nak bang la yen ne ya muna ne me chaji ma januar go ne nuar bi ga jenten no bineden kon la kum kan ko yen sha mun chaji ma mun ber yana kama je ber nang but tell the main thing main reason mo kwala da jen me na ne ta ma jang chana na ga gambe le shanwar nak michi ko nyuri yoken cabinet den gonde gambel akwer gambel buko ben ke zero reason bala ne just e malat ke bayang ba chunak then bala ro chimal yeted chaben and next thing you know bana ambush ka road wana nak wa torbil wa nak wana wa kan glan wore no so katar ga michi kan lat ka parliament and hob dan nak na ga ko la gwa yen mi nak na bia na jogo no ne nak ne ya ka kuche menen but tell me you know milat kana kala gwano bina bi gorin lalar okay so ne tin naka ye ka ci kan tar mun naka na ci kan la chailet kuma gambel aba ko nga jeno gambel dor te ka mi gor ke ye ci aje to ki bi kan lar kuma federal no ji federal kuma ne nuare ci ko mun bar ci kana mai in fact la mun te pinga federal government but mo na ka another reality yo mun e don konya you know anyok majority ka nuare Joko nano yen me shi landu na landa. Wal chicken mon ken dial chicken ko buny. Tele mun mete pay. So gijije nyer kan kon ka koken mon. Ka mon medin me man me tele gwana changa kel. Nere toro ten kan gwa kel na ku kan mon kan lo ko nga ku kan lo ko buny. Jenta dana gor ken. But problem jene within Gambela. Tele na ite motor right ka ku ko te mun bar ma chamach. Tele diman melar kene gwan won wer na me nang ne ye ga jene kala la lar kene won na mi jin mi ci dor mi ci logan gud mi ci dor ci lok den bu wena me loga jen la jati ke mi nag na ka je ki mu rwal ke ji bilar ma rwal ka yen ci alel na
ante jogo no tane but sia jelo so jan do mo to ko kor ka je kane di alati la nyinti la ti ke di man te le kor mo to ko tara bang la na bu gwa kel bala do yena men ter ke ne ti jena okay mi sia ko ter mo ne ba ku le lelde kangai kon di ale si jan koren nan men yamana men dio ja chana report chana ilinga do de right now la do mo mi shala do ba bola na kan kontine sian kan bar jan do ke le ci dot korwa da kan ware te la do do dien te la kon do do dien genere we dan ka gambela bu were which ka lara ki ketan that is the only road manu ka bol ka we ke nwer ber ber sep ci gren ko lo latenone do be nyam medicine a do be dan ke 2017 me ci nwer ken ga nekten me ci ken wang man tor bel pala tor bel pay wang to gwad ma ka jana bol me ci jen tor bel te nyam te cha wang ga dor chal ke me ile de kon chol ile wang ka ki ler alo mi wi ka nwer zone ki wudu pull down then jen go da na la rik la ya to ko ten so me cha gu ke tam ga lo tut then from there me cha gu no nek berna da dop cha root alele le riet ku je me mo ka lara ma korgan alo china adwal ka ku je ta right now chicken mi chicken le pel go de nek na tin wan then china la ben ku le gan na nek without any reason kana la kana te ko bna nyura ba yene ngum log yenam then yo mi cha problem cha wala yo then bna ko proceed ba ko on war ge ne dije but tell a way out so kane de tere kane de ti te lang kane siang no yena chan ngain ne man dan liu kon ka je but chicken tara chicken lat de udare roda nag lora banga tele tar la man la de la ja la de bi la ran me loga na me ka man gore ne men but ka ber tele mi chicken mo so right now right kon ka to kon ware do ban ci dot karwade man ci dot karwade jan do bo mo no weyo ka dora chal ka bol mi wiketa mi che je ga puch right now kana ngol kep ke kana mi ka security murung kuma dan ke kuma gambe bana ngaje no chin wari kan bijal ko jen the only place mala kana mala men ni chian kana kanatin la we escort na ke date bun ke jen do rana no mo ke jen the only road dung le te ko do do de le nyok ma danga je ka gwad bien chiri me dan e cha do do ko ka ngade mo ko pul dang cha je pel china we ka do me den dar la gwa but chi jan ta dan an tikitin so these people which al ke berti tela mal mo gor ken completely gor ken ode ka connect condial okay so dio je te report mi shalin la ber sharodian we should dora shal ke poshala a part of South Sudan report sha no ngane chika wen winemi ken ba tiken ke de already ken ber mi chicken trend ngai ke je ku me gambel but china right in ko dong we je no kane de gang dong ku ken trend ko ku ken gang ne ken chicken nyon me tar ke je chane ne ideal ke media anybody che jenen so de je mo right now che chop doran ke gambel report sha no che chop alo antema ne mandan chala do we mech chu men gwa pa mu right kon tembo we mech bane re doran ke gambela ano so no mo bane ngaji do de che ber chala do chare nung de nitin jen ka poshala and again atter din ga tundi no de tat ka lok but for tat nan ke tel gwan mo de ga bare kan ka backup ke je anyok ne re chal ke lo bane mo de banan ke ko these are the people they are using ne re ko ken dong de kan ga use de la ma jangere ke ma jang ko ma jang chirken ka ber bone no chit ka gwada dan te ka baro river ke na river tike ku yer so kanere ti kanere kon nong de ka ber de kan kalwak no ko the rest of the people they talk de kan la dwal ka special highlander dwal kan ko de kan admit no ne kon yar ka gambele ano ka ber dwal ka ko run mi chit di al chi ka talk la ka we target nyok again so for that reason they fear to to tell the truth or they can federal government they can jogono ne na kana ka bun so de na kana ka ber so chikana no chikana go jen mnen yana tama shui kon lokon kur ko kon majority then chi federal government chikan ngaj bo gwan o ber chikan wo gwa so jen ku kan la kam president se ka jamo eno ka kanete kon bos ko kon minority te bos ko majority ku kan majority ku kan kala riok so ne me she fair de kon lar no she tele per mi aten per la to gwada dana kwa constitution ana kwa jelot but ka gambela cha constitution cha jelot ko
ko Gambela te do dang di te la kon right ni shang do dang di de to do nyam kan nuare kala majority mo ke 75 ke 65 ke ben 85 wal ber pan ken kui ke long dong ke 25 ke 30 ke 15 ba ko kui ni kan long ka nuare kwa lo gor amajang gor ga majang kuma opo a weapon so chin me kan dor kondang di ne de weapon gwa mi kai landere la jor bunjen ko ken bunya to kan de konen ku ngala ka Gambela town ke kan de kon let ka bang ne kan all this institution ten rewi ka Gambela ten ku di ku kana control market even pew ene dor mo kwa no rewi ka Gambela kan ku control bene kwa ka ken so kan de ti ko kot kan rodien look no de ka right for such a long time rundi ala team right kona ne ko ngai kon te kon kel ka buin ngai kon manan la kana lat dwal ke ko dong run baji lele baji target in fact me chaga target dor kon te tin especially dor ber la jen ga bu doran ka new land so ne me jen ta dan len ngor din gije cha tok cha jalar ber special media ne ken kon let kan tin cha tok cha jalar ban ma la gor ke jene men bianga men yam ala mi ci gon mi ci ben la gor jeno yen ci arabu jagane de kon to krek ko run banaw tar ka manan to krek question number 1 la ma goina ba wu ka ngana to go mo ka to ga ne re na ka kon ka ber ci kan tor bele kon kan ganak then after that ci kon benak ne re rak then again ci kon ma ka ber so let kon mutual ke self defense a shang bana riyar tama ka bana liu ka ber to go ma but ber to kan ke kwel mala kana let kon wer don ku kon en pel ber mo ber ko kan re kon en te ke ranke liu akan ku force ku control akan la jagur no dong bi ka kum kan la ler in case mi dong chaga tiam la gur ko no mi chete ke kwel bi ka kwer long yo bi ka kum chu mal jo ka pet mi chem nuor wo beka gun wer churum ka buñ gen ta dan tin chan kan ber la sorry kwar buñ ko kien la tin la de ni mi chi roi kan wala kana jo yena mi chi anga chi ne ben mu mi chi ru na barka je mu chi ru no wojo ko chaga jo gore de la de man je ga dan le jinna la bi kan let kan wore so Gambele adorante le gwa kontin tu gno kon bo kontuk ba dor mo tot chit ka ber chi kan de kon dong de kon yit for that long riek dana ngu tel unity ka tel organization ka kon ko banar ngaje no ka ngane na me gor je no ba je ger ka community dan ano mi chi kon ngaje no china liu no wal ngut kon ko kon gad tiene ke kan kon dab ka ber le te je ka ti ka chan le benatem ko le la ne ti dit ma what can we do liu ka many young men te dong de win wade kan le de ka wal dit kon cha na me cha je capture dola kap ko shonga te chiram kel bi kap chong not me not you not anybody but together ka titkel me chamat gwaskel jen chenga dana bana lunga kap chonga je mi chan rit kon chan mat gwakel ci kon dung bar ci kon ba kap chong ko te lo gwam mi ci kan me ga tam kan bar refugee camp nuer kon te refugee me ken ka ko ka shur ko kan nuer na ken ka jala kon won kula tubuno lara ne kon diale te ka refugee camp lara keller ko ber mi chaga tiam gwad dan ci nuer maktin next thing you know bikan nuer bikan ga makar refugee camp ko refugee camp tele protection midin mideten bana tok bana jala na wial na ke jamone unless ga nuer ci ga bet an wana ma charen palpin ga karodian la ber kana dwal so de jogo no nene ture jaga tika mat ka ber at this time ko ber tama yos keke ko biga meneken biga rai keke bukule tika duomi mo biga kon jekeje and again bazil tike we mu dong de kon mo jekeje through meneken ato so gore jana bana tika mu bukon tike tit keke guk ko kona charran guk akon chimat ka ber at this moment this is a critical time munakano kon keje jira mo wiro do jaga mat ber ngade tomorrow ajen jira mo dala next person me ba mo kariya ko ber ideology dien ke liu enek dien kan watel mto jor kon ga ti chaka janga jore de tel mto dien mto jor ka ber bri larano e ber ba pel tel mi shale mat ber this time ber ga te gwa dan tikete bunwer bu te gwa dan tikete ka qui security ka enyong man dien jana kan wer dialen kon ti la lat jilet kume jingu
This is a critical time ka ye. Ano gang rodun by any mean. Tomorrow wajin na ki wayem ga botte rambe care keji. Chikum be care keji. Community duba che be care keji ko community tele ja power. Power in chaja watch. Ko la tini de dong dir gujeno de kan were gang run ayen ka moy kerek. So at this time a jin bro do gang tem right now korwad. Ra yene easy, mi cha yene easy de jilun. But mi cha jin nak ci luñ jok ci mo bi ko chuut ka dong le di keka don te ram la mo je dor ki lo ge be je ti murun to moro be lo chuut ka ta da ne dong ka ta la lo ki je so ci goro de ri mo der to ko ya dun ga ko the next thing battling next week mi je kan hotel ko re bu to kan ko nin titi ba ye chol nyoko no bi are lat bi ala de ba ye nyoko me pel ge ko jen la da la ber ala all the time tel mi la ka tin men Bermi kan ngaje no shaka kudak cha ko nyan den la kan we do dil kan nyoka gor another alternative ko de kan ka option to ngani je kan kon ga ke mi ke no chi kan kon nak boda kon and ber content ka match you know ke ria kon kan another way kan gor no by a chol ka work environment ramu refuse ko she bichop then by you cut off ken kon latke a ber kenditi so na me dera la ken mu gwa mu dong de ko kon mana dien chinati jenu ka lok ka kwina na kon diala kon dong te ka bot dia ja sharing social media te na ka lok te ka na ko de jibon kon de ko moy ka dor ana ko rik to wan chi ren lat dia je jira te kan kana men ne tin kon enter doran ka gambela de to kon kana gor kon do ka la to ko me kwidan dia ganga no kon dial en mi to go jega no kon che jeng ne kon dial kon je tet ne kon yi tet nien ku le tet nien ka kwidan ko banetik ke bana breeze so gor je no de kon te dan de kon atop ka do me go am dong de na dok de ne to ko je anyok men bi angaj bone te kon ke je tar bone te lien ka content all the time whatever you give me de rande lo ka je kon ne ngaj no so so na ne to bitin amagwa wala chi magwa ko ran ru no bo pe re ka chi magwa ko jen ta dan le rode anyong ai kono no ngode doran ke gambela kan bang na kan kelep tel me chan lep market bong wode they are close tel me le rode so sho cheten shuina bala na ti kenir ko la ji kumen go what is the way out mi cha tung dia ya ga kenir kon dong teran duor mi tiende ngum be cham ngum be jek kon kor mi cha tuog la jo je gwanu la tung ngala ka yere ana shio ji ko dan long ko dan but kon were quick control when buin la token buin la kana take store ken chien ken again nen yana mate ke sunure dor ken en case mi don yete mi to dan bukan rodian lokre jemi la kan take nom no kudien take ke dial everything they are in place so god dan je tere mi to bure no gagre no tele mi dir ke piken ka tin ko la kan take jer kan to ngwan cha tien piu they do not have any issues but ka kon chang piu cha restore kan piu no chang kwente le jemi de chang la kon kula gore jenu la daily food na cham kon jen kon kula lado tomorrow ba jalga jala we do not care about that and on ba je gorun ti diala ti cha ka real ka ne de kon la jiti ga dana buñ no la ka na nga jenu anytime de dere to but ka kon no ci kon cher kana mo so ti ga dor mo tot please you make sure no be to shen mo tot te jimo ko anytime mi ci reg like this mi to la gala ken shuch changi ram di chede ku shuj bagad bu shuj bu tel kon so la gor no bina char kamen dana tanya gor kon plan te ban la let mi chede ke to bi ngaje no re ga me mi che to te lam ba cham especially cha bang cha je ga ka jan gwa dan yu dial te tin la be je long jan la gor no yena biar mu ka kon mi te cheng mi be pai bi long but after that mi be pai be long mi che 15 days shiga ben and then ka te mi te na gwa mo biya gab mi biya nyom ku yena to nyok ko in case be kule lo ka nina tanya kan pa mo kan be so to la kan ten chi kon bula rai e bu ko dare ale ka ru no this time to kon ko modern time mu gor ko do jin bi point bi mo jo ko dorbo me de ga da cham ka de cham din point to dia le gor ko no de kon kalat ko ka dia la ti la to kan mi ko to la na chu chi mi chu na tama ano ka ri pon ko na ne chu na lu ko be ngo de te ga ka tiken tu nu bu ne kon ko ngana jikten take ga ka you know everything chaka close so gor kon chara gwa
jitara la dweken kon ke dup tungwan dweken kon ke market dweken kon ke pure kon mas kon ke ko kon tele kon tap water ke pure kon mat ke chiene la nuria jen buga we ke baro river ki na river la sobat buko mas ke piten ki buken pi buken go no kan pure kon kwala mat. So right now the reality go de kon charten long kon were let have plan medero dan real ke gejen kon ci jitter kon ci mo ka long kon ci mo ka power is never la larga nwere rundi ale kon yo kon to cherge je ka kuto so na me bejen bala je report an go rede kam je ka pege dan ci riar kwich kona ki kanangaj atene de yiti je no kene di ale kon e cha yar ki cha ne ka ber de ka ngai ken no kene di chokedi ko ken kon na goin ka ken titine kaga kwaje je ban ngaje no ci pem di che ted nien rundi ale kon so dara gwano ba de ko ran lokatin kon lat korin ba ka zil document ba kam nuer kono kono te niam ko bi ken ga kep bina gun ga ka gwasin be report me de le we ke ya ka kore yo dong ban le je ka report odien an biya ta kamal